Ite ki karpet ki sumbe yang te umpet. Pek kene ko de ko wa trau. Kene jing cabo pek. Tipat ki sumbe. Ni kasing im sumre kum kini ki ni I cabo. Pek tu pesan pek. Tei pesan pek. Ni te. Tei sumre kidan. Kat kene ke jing cabo jang kene ko taruh ki sumbe. Kisajanya ki sumbe tei sudah te sumpo ro. Kene kedai ke berni mah. Berni hat nomor ngasak sene sumpo sain berni. Ta kene kedai ke berni hat kene kedai ke yo jang ke berni. Tengah setai pat benda chang nomor ba amdan yo amdan hat te long thangkreng amdan ai. Ta kene kedai ke yo berni bat kene kedai ke jengking jang ke wa trau. Pipet dan tinggi kali. Dengar ngon dan kam kasih sana mah ya berni. Ngon dan kamar tat ngasa arfumer. Dia ngon dan kam sini spo berni. Ketika abani iya katanya berni pek gitu. Kene kedai ke berni hat. Pek kene ke yo berni. Pek iya kita izin thok. Oto. Pilih spy back army. Kini dari Indian Army. Kayak ini. Kan uji internet deh ya katanya berni. Kajrong ha ni ka jingking berni kene ka jingking wam trau ka crong HP hang te gede ka stand auto hang te am de ka stand auto tengi ba sar fumer nya hable hang te ka namar ka de ka stand auto bat pek minta pin ina de sa te pek ka jingking berni ada te bawan ka truk sa du sana pek. Oh, sampai ship kesini. Kecing shit stand berni telah palat. Setai palat ban lech stay banyak stay tak kadau. Ya ini dekar buat tiang ne pe sebesit palat ang tak kadau ban tiang ne apa ayo. Nak kolong ka berni te ko besit. Kuah long kristes awan bam hang ne kadai kene ka Chris food tadi pi kuah long kristes awan bam hang ne mo iki tei kita Chris food jangan ngan sama sini siliang game play dukan ra kene de por balong yo berni am ni ya ultina tu
ketung hersat sayo kayo bahek hi bat kemar samyo diskon samyo tador lihat katanya baru nih tega dukan sangat kan bisa namar ngap lik pricing hai sampai sit palar sini tegi stand kali laap yang kulit aupos tapi itu tawar tegi ganti balik stay dega banlek charong hana sa umjong dega tegi ganti balik stay tegi sampai sit ke sini tentang gini nih kenapa beli no please share, like and subscribe and press the bell icon.